Kumno ban kamai pisa lingba ka Facebook account jong phi priang subhaya phi perlok hakane ka channel jonga wat klet ban like share par subscribe mo te perlok bani kong lada phidon ka Facebook jong phi te lej haune Facebook jong phi te sapej hang to mo tuba don like teliki dot pej to ba pej sat don to ba tho professional mode satan on ya une but anda phila dap ton on ya une pej don kineki weekly challenge salej hang to ba tho professional dashboard pihap ban pendap manla kata yo une mo te kumno ban yo kamai pisa sap hai kane pinhap ban lej hang ne ba tho monetization te saklik hang ne pej don kitoki tools mo don kitoki tools pej don tu ba tho content monetization te pinhap ban yo une pin sayo ban kamai pisa bat kumno ban yo une mo te pej pihap ban letista ublot yaki reels jong phi lai trisisni tidur lai trisisni le live video ar sinstayo upload yaki long video kiba shimnit chaneng ar trisstayo pet polok ada phile kumta am tang shi banai phila yo ne content monetization phila ban yo setup yo ne te kumno ban upload dorpat le jang ne yaki video bat ki reels bet hang ne mo bet anda phila yo ne am polok bet hang ne kan thok kum ne set up bet polok ngam tatang artayo ngalayo kamai hadukan ne bet kan ke earning jonga te le bha polok ye sha le tista bet man lagasni upload yaki dur ki reels bat ki video jong phi hakane ka Facebook jong phi pin sai upload ya une content monetization kumno ban kamai pisa te phiap ban le kumta mo te tangkat ne perlok kibran kam jingarap sa komen ngan yarap ya phi please pun perlok nin saya sempat haki next video